KEC ka parlu department along aron rip and appointment ki pia puthak hampha song atum ka chisong pon. KSA Bokwajan District Committee atum kang dangamay kang nipon. Daithor penilip Congress atum chingrum si cherok to amay kapaman pon. Ayushman Bharat per thepi and ponpen ingdeng pli hel mela sai kedeng pon. Aprang si Abirta kilang arato anaphan kardong pajero kardong. Non Karbi Longri Abirta long pen ujang tirangpi non Abirta ton pen arju ponsena. Karbi Anglo Autonomous Council ka parlu Soil Conservation la pen Health and Family Welfare Department Joint Director along aron re pen appointment ki pia puthak patmoteron la pen hem phuing tietum kidamtang jang minipha inquiry ni pen KEC adon ria thengno long kachesong ponsi pinini pha inquiry hiniar nian ki KSA UKYA la pen prek jam hampha song tumta bangso kachesong along karjabdu. Health and Family Department down. No justice. No justice. Go back. Budur Yodikel Puktan go back. Soil Conservation Department down. Health and Family Department down. No justice. No justice. Karbi Autonomous Council में nepotism industry बंद करो. Karbi Autonomous Council में nepotism industry बंद करो. Karbilo Charlie song mai phu thang sing timung pen pherang kya thengno kaningje kapachini ponki potmoteron na pen hem phuing tietum kachesong laki mithang jongjung alia phan kali non ovi ki miatum pharmancy kachesong pi KEC ka parlo Soil Conservation la pen Joint Director sahemalong appointment ki pi arona teng pen le ki pi gali la swalo ni lito malong du la si puthot akimi interview hang thu si akimi appointment pi thunang ji pusi ningje pon nang la illegal appointment ki pi putha hala bang ke chok se the piglo ate nilitu mani deng with proof documents do bangkwan phansi appointment ki pima bangkwan pharmancy advertisement ki paklang ma mate hala bangso appointment ki pi merit basis kalima kalang ma nilitu long with proof documents do asi aki hai khonsing long pi alangli ki claim ki chokchit hepiglo alangli jongjung ale phan alangli mithang department ong claim tap claim pulpen alangli penang an illegal appointment ki dolo asi hala bangso illegal appointment ki pi alangli norma chi withdraw si alangli norma fresh interview hangnang ji si nilitum pi dak la bangso pati song akram ong pen pi ninge pontung lapen Karbi Anglong arlo kaching thur penang thegam long tibon stame hala bangso kaching thur along Karbi Anglong Autonomous Council arlo ke do 30 department along jongsi lason illegal appointment pidambom protante owe kimitum future bangge avedet po mate owe kimitum hexet reset owe kimitum future bangge na hokdet po kasi Karbi Anglong Autonomous Council long nitum ACM Honorable Dr. Tuniram Ronghang alang liya mai tinong tabe ningje loje department do antame merit basis si appointment PG lapen merit basis teng si obi kimituman awar sai PG po alang li apong karingje do kasi alang li karingje teng pen jong si pachi dun 4G protante non khonsing long pila illegal appointment ki puthak tame alang li che jok dun si non mat pachi withdraw si fresh interview ki pahang ki pansi litum pinisara Dr. Turiam Rohang Pansi report athe jong si labang so department along ini department ko alam kali jong si non pen litum lahai illegal appointment claim back puta langdun ding protante mo ki bang silangan ni ang ton department ma sila 30 department ma si illegal appointment si lock pen si boreng awar sai kibi protante itum obi ki future bang avedet po Basi ini tumulong kami. Soil Conservation la pen Health and Family Welfare sa hemalong aron re pen appointment ki pia puthak kachesong along radatum kacheto dun japhan patmoteron pen kachuni report
Nona son le kachisong dunde poloti Karbi Anglong Autonomous Council ka parlu thongkep department along ki lapuson chiplang erlo pusi pat moteron pen pherang ke thing no ning jepo. Itu kemana ke lai sih lo, langsung ke, langsung illegal appointment lah. Ini department lo, nanti ke hantup sih, ini fresh interview call kalau nanti kita kan. Siapa ke hari itu itu macam ni mungkin kan lah. Dalam list itu langsung, job tu kan. Dia bahaya, dia macam hai. Rojo dia tu pun macam hai lah. Konsulon dia hai kan orang itu. Orang ini kan. Instruction dia langsung ke atas. Yang dia tu dia kan. Kapan? Ini tu non ekdam non langsung. Appointment में छोटे लिए लगे आया कि उनको लागू समझ के लगभग एडवर्टाइजमेंट कीजिए या खाते लगभग सब कली एडवर्टाइजमेंट की लोग का हमारी फर्स्ट लगभग सेकंड लोग तो मतलब खाला तो मैं अपन पे देखा तो मैं अपॉइंटमेंट अपन पे देखी खाला देर सी लोएस्ट मार्क्स का स्कोर तो मानसी लगभग लोग ना सिलांग तो पता क्या लगे ये तो मतलब राइट्स में 45 लोग लगभग से तली अलग तो काय से तो मैं अपना हम लोग सी सोलंग तो कर दिया not only song not only organization until Karbi Anglong arat sa mga kachari gitu obi dum sa kami labang so kuna arti buwan sa labang so kapag chun di ba nito che song rap pelo na pag chun rap pelo na kilo nito no lang dum ning ko lang ek lang lang arti ta song si joy benji mane adon arapan chuki wong ko mane chini chu thek han se boreng wa se chuki wong so na chikang lang ni bom ko ta si ni si chuki le na ko no ta kerang so lo so chuki ko le bom lang ko labang Karbi Autonomous Council la pahiya da department kali ko kapre a department no so na chikang lang no bom ko Kiramtang jang mini phaing koira isiar ni por phai kri sia por malom Karbilo Charlie Song Thomas Rong Pimati Richikip KSA Bokojan District Committee atum cepatir piponsi hanjang langso KSA sa hemalong kang dang mai kang nipo. Lapen Bokojan District Committee a roa kimi sengpon thusi mai phura juingleng chunbang de soiteron dun mai phulu marson ingleng sarmen tisu dun chunbang lapen kapre atuma phanta ar pupekpon. KSA tiripia mai phukimi Thomas Rong Pipen kaning jepon ki non melom owi kimi atum kangri kangkrang hormu kirim ki ong muna kachi hung muna kalong ki khang dun japhan lasu kang dang mai long chethan chimumpon laben article 244 e kache song kapang tang pon thuji aphan chingwai pon pusi pherang kya thengno ning jepon sangti depend project terang Karbi Longri Abirta Ponsi extended amai lapen karcho program pathik pono la mangso karcho program tum tong sekot pen kithik te kapot itum president kimi lapen general secretary kimi itum lage ninga rong par pigar ni lo pini pen latum ni tum phanang deng pe melo Bokojan district along deng pe melo pen pini la so extended along pen non kewang non kithurbom ove kimi tum jasemet pet latum ke kangri kangkrang drugs pen gutka ke cho biri cigarette lahai ke mong hor kijun lahai fashion ason se latum paman lo se lahai along ke pajok pani aphan se pini la so extended along cheparai pon lo ini bangke la so extended along si Karbi Longri longpat ke paklar pani lepen Karbi hemprek article 244a ke pachun pani phan ansu se kachesong ke pangtang panji aphan se pini la so extended along pen cheparai pon lo Jang mini phaing koira isiar ni Daithor pen nilip constituency congressor 2 chingrum si Daithor congress sa he malong cherok toka mai kang nipon laso cherok toka mai kang nipon along BJP arat chari bang krihiniatum BJP along chi udun si congress along chepa ogdun Congress atum pen cherok toka mai kapaman pon along aluhia man pen KADCC mai phu sumrong hang dun mai phu raton ingti Dr. Mongwirong Pi Sorendro Singnar Kongchun Bang Daniel ingti atum chetong dun Hanboka pen Robinson Kiling Karbi Longri Abirta Asila bangso aprang letung district congress committee awareness program dolan ji si letung awareness program padu kono sujan ni cek lo ni bai ke thomsen ko ra pia ni Karbi Anglong ka ngala
Mandal Congress Committee at the jointly dame but single dame. Masuk cerah kawan ini awareness program masih pindah luar bagori MSc constituency akan menjadi MSc constituency yang mungkin di orang masuk cerah kawan ini awareness program. Namanya non kebanyakan di otonomus council yang sangat besar cerah kawan dan Islam semua mencari no. Aku sarana nangile ji nona nuring tepilang emhala Narendra Modi ke bang ji berasa kutak hampan ji berkene. La Narendra Modi ke bang ji la bang political la lam betang ko bang ji ne ane government program pe naw party program ole ane government program la panne mega Sarang ini dah, mana tum kita kan ini sarang masuk ambai pen pagi norat karena tum pasti di konjelam teh badak kan isi akilesen nama. Mas ini itu mama ke Karbi Longri Abirta madu ke hang naya so. Artikel di Korea, langsung dengan kilo katanya Karbi Longri Abirta ketuk kami arah anu ke hang alam atau hang isu kan itu mana yang arona ke kan. Sarang teh pilih lada dor bori konsiderasi long. Ini kayak tiket ke hang dunang bahani do lah bahani yang bong penali tung kolo pan lon teh nali ning cit he muni fan la lang pan lu puta. Oh mana ki ini pantan ini ning cit. Karena itu kongres. Yang bicara yang petang-petang atau kasih. Normal ini silong jadi tiket election. Balipothar Higher Secondary School along District Health Society lapen Bokojan Civil Hospital Klemba tum patirpi ponsi hel mela mati free medical check up sai ke dengpon. Bangso along Alihya Manten Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin EM Jaga Singti lapen kaprek manpeng gitu atum citudun. Laso free medical check up along bang paru piara atum citudun. Laso sai kedeng pon along L Dr. Nipening hipen kedang lok kadu kawe bang troksi Dr. atum citongdun. Bangso sai MMU team pen kisukiun e gitu anatuma phan langpon. Sangti dipen project terang Karbi Longri Abirta. এই প্ৰগ্ৰামটো হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ নেতৃত্বত যিটো আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত হেল্থ মেলা কৰি পেলাই ইয়াতে বহুবিলাক ৰোগৰ যেনেকৈ TB, ডায়েবেটিছ, হাইপাৰ টেনশ্যন, কেঞ্চাৰ এইবিলাকৰ স্ক্ৰিনিং কৰি কাউন্সেলিং কৰা হৈছে আৰু যিবিলাক বেমাৰী আহিছে ধৰক মেলেৰিয়া বা কিবা তেনেকুৱা সন্দেহযুক্ত জ্বৰ কাহ লৈ আহিছে আমাৰ ক'ভিডৰ কাৰণেও স্ক্ৰিনিং কৰা হৈছে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো বেমাৰ এটা আহিলে আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আই স্পেচিয়েলিষ্টো আছে চকুৰ ক্ষেত্ৰত গ'লে ইয়াতে গোটেইখিনি চেকআপ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলৰ চিকিৎসা আমাৰ ডিফু মেডিকেল কলেজত নি পেলাই কৰোৱা হ'ব বা বেলেগ হায়াৰ চেণ্টাৰত নি পেলাই কৰা হ'ব আৰু মেইনলি যিখিনি সৰু সুৰা বেমাৰ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই তেখেতক মেডিচিন দিছে আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াত নহয় সেইটো মেডিকেল কলেজত নি পেলাই চিকিৎসা কৰি পেলাই আমি তেখেতসকলক ৰোগমুক্ত কৰিবলৈ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষকৈ এইটো আয়ুষ্মান ভাৰত খুব ভাল এটা ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লৈছে আৰু তাৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আজি সকলো স্পেচিয়েলিষ্ট মেডিচিনৰ স্পেচিয়েলিষ্টো আছে আপোনাৰ আই স্পেচিয়েলিষ্টো আছে গাইনী স্পেচিয়েলিষ্টো আছে সকলো আহিছে আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ হৰিয়াজান যিটো হানজাং লাংচো 100-বেডেড হস্পিটেলটো নোহোৱালৈকে এই স্পেচিয়েলিষ্টৰ ডক্টৰৰ অভাৱ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্থ মেলা কৰিলে পাব্লিকে লাভ হ'ব আৰু অহা বছৰৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ হৰিয়াজানত 100-বেডেড হস্পিটেল হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট গাইনকলজি অৰ্থপেডিক চবৰে ডক্টৰ থাকিব গতিকে 2020 অনৱাৰ্ডছ people of Bokojan LIC will not suffer anymore. Pinya Abirta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta.